Aya basi Sankara the premier once again. Nyuma ya Chris Easy akubwira ngo faster. Utangira filime yiswe The Ultimate Code yatagira utikwa. Yeah, they are today. All right. Kambanze mbereke filime zageze ku isoko mujya gushaka. The Cast Dead Man's Place. Izi ni filime cyaje zageze ku isoko kare mugende muzihige. The Cast Dead Man's Place. Nakubwira cyane Sankara the premier. Dore ngo barazamuka muri etage. Bageze barahagarara. umuzimu wongeye wateye 저주를 걸고 있는 그놈 abapfuye bari kuzuka 살인할 수도 있겠어. bakaba batumye kwica abandi bantu. Dore imirambo ni inyamaswa bose monsters. Dutangira iyi nindi ya kabiri na seri y'umwaka nziza cyane. Dutangira nayo yageze ku isoko Tribes of Europa. Dutangira guterera barakubwira ngo mu kwa 12 mu mwaka wa 2029 ubwo technology yaje kuzamba ku isi hose. Technology started going crazy. Haraberaga mu mashyamba twari tuzi ko tuzaba amahoro iteka ryose. Usibye ko twari twaribeshye nta amahoro yari mu ishyamba. By the Tribes of Europa seri y'umwaka n'ijwi rya Sankara the premier. Tribes of Europa hamwe na the premier Sankara. Dore nindi cyashya cyane nayo yasohotse hamwe na the premier Sankara. By the Army of Thieves
gisirikare cy'abajura. Ready. Mwitegure. And crack! Musatsi ngufuri crack. Executes international bank heists. Tugiye gukora akazi mpuzamahanga twiba ku mabanki y'isi yakomeye. Us. It's about becoming legends. Ntabwo dushaka gukizwa no kwiba, dushaka kuba abanyabigwi, just becoming legends. Bereke polisi ko kwiba ari ibyabo. Asye. Aya bas tugiye kucyatuzinduye. China Film Administration. Portrait International. Kuna abasomeye. China Pictures. Kuna abandi zateguye. Sankara. Cyo nigishinwa mvuze amazina ryanjye. Summer yesterday. Urumva? Murajya he. Filime ko nazizanye. Ultimate. This Code. an era never seen before in the history of Ati kintu cyo gihe umuntu atigeze abona amateka y'ikiremwa muntu. mankind. Tanyara kana bafitiye muri gereza. Munda kure. Nshaka kubona papa. Mura muri gereza. Ndashaka kubona papa wanje. Kana kararakaye. Bitsira rega mu gahanga. Mwana hina beto. Fera beto nako. Kana gato. Filme nuko itangiye. My wealth. Wa mwana ari ubukungu bwanjye. Haravugaga. Dutanya muri Denver, FC country. Muri 2025. Tariki 3 z'ukwa 10. Ibi ni byabaye muri 2025. Ibi byabaye muri 2025. Have you heard of the hand of God? Have you heard the hand of God? Abarumvise ukuboko kw'Imana cyangwa ikiganza cy'Uwiteka? So you is not a man in his mercy. Ati mugenzi yo ntago ari umuntu w'impuhwe zawe. The hand of God is never about rules. Kuboko kw'Imana nakurikiza amabwiriza. Usibye ubushobozi ni imbaraga. Urasa neza bacyucyo ari imboye hakunoze muri umukobwa ziravugishwa. Waje kundaza. Haro baje kurira muri gereza. Ziao you niko yiswe. Show you. Ziao you. Mick wants to see you. Mika arashaka kubona. I suggest you better think about it. Ndakeka wabitekerezaho. I can kill you in 1,000 different ways. Nakwica mu buryo burenze ibihumbi nkwica wowe utebanze kubyanga kubyemera. Ndavuze ngo You'd better not pressure me again. ndakeka mutamatiriza. Gal's first piece of work for the company. Urakeneye muri company nk'umugwazo ayikorera. If he weren't your father, Mick would have had you killed years ago. Iyaba atari so Mick wakaba waricwe kera. Urakenewe rero. Dore kakana bafunze film itangira karakuze gakura muri gereza. Mumvanya hano. You will regret it. Muzabyica uziteka ryose. Bamuvanye jail. Nizi yabo yu. Mumujyane sha. Haguruka. Fite confidence. Nise umuganga umushaka. Witwa Mick. Bazana iminyuru. Tayari. Gira vuba, hurry up. Filime tuyitangiye. Tazagaruka mwana, tazavagaruka hano. Ubice bose manza bamuza ko ari umwicanyi. Nizi yawo. Haramuvugiye. Working for them. Ndekera kubakorera man. To be free. Wenda wabohoka nawe. Nabandi bakabohoka, aramubwiriye muri gereza. Aterekera kubakorera. Wenda nawe waba free. Wabohoka. Today we Bite burumwe. very exciting news for you all. Ataya na makuru agiye gucaho ku isi kuri televiziyo mpuzamahanga ku buryo rwose mwese muzayishimira. The chip that will benefit mankind Hari microchip yakozwe yabavana mu indwara. is finally available. Utarinze ujya kwa muganga. Na amakuru yo gucicikana ku isi hose company yitwa X Corporation. Bakoze microchip bagutera mu buri ku buryo urwara malaria igahita kuvura y'ubwayo. The chip directly affects the Rwose bino barakigwa ku karubanda. How will it change our lives? Bigiye guhindura ubuzima bwacu. Dutegereza turebe. X Corporation. This area. Muganga imbere y'abantu. life.
ubuzima niko bigomba kuba kwari karite bugomba kuba bwiza. And Gaya brings a new way of life. Ati Gaya ibazaniye ubundi buzima bushya. Iniza yo kubaho. Amushwe hano hari umusaza warakaye bamwibye umushinga we. Umva. Nakoze iriya chip. None agiye kurya amafaranga y'abaturage. Miki yatwibye. Nonaha. Icyingenzi. Gaya system igomba kujya ahagaragara. Wigira ikibazo. Vuba ngaho iraza gufungwa. Miki na ntambwe yatera. Mushiki wanjye wa kera. Uri mu nzira ariko ntacyo wabikoraho. Hafi aho hari abahari. Impamvu za Gaya turashaka ibidashoboka ko nuno bikunda cyane bikaba agatangaza. Icyingenzi kurusha ibindi, dutangiye sasa new era, kubaho ubundi bushya ikindi kinyejana cyashya. Ati none kiremwa muntu kigiye gutera imbere birenze. Ibyo ubona n'ibyo wiyumvira bigiye guhinduka. Nta buribwe no kubabara muzongera kumva bizavaho. Ibyo ushaka mu buzima, ibyifuzo, inzozi zawe bizaba impamo. Bishoboka bitera? Mbega igitangaza biratangaje. Gaya igiye kugira isi akataraboneka perfect. Marishimira umukire. Ibintu byose system bajya kudushyira mu mibirira. Ahubwo asanga ari ubwonko bwacu bagiye kuzajya bakoresha. Bishobora no gutera ikindi kibazo ku muntu. Umubiri tuzadukomereka wire pare. Nta kurwara. Nyihangana nuko bwahagurutse. Ase Gaya igamije guteza imbere ikiremwa muntu nk'uko bivuze cyangwa. Abanyamakuru bandi barahindukira. Cyangwa ni ukutubeshya. Nta kuntu wavuga ngo tekinoloji uvuga ko igomba kuyobora umuntu ayoborwa n'iyi mashini. Cyangwa hari ikintu bihishemo. Byanga byakunda ari kigomba gukontorora abantu. Tubwire mugabo. Ni original chip cyangwa wasanga terminal cyangwa ari programme ikontorora neurons z'umuntu, uburemangingo bw'umuntu. Nigute nuza nervous system umuntu yakontororwa. Ya ufite amaso no cyangwa nervous system ikontorora we. Wenda ukomeza gutekereza nta kibazo. There will always be those who doubt. Hari benshi bashidikanya. Bazahoraho. Gusa amateka y'umuntu cyagaragaje. Twese tugomba gushaka icyo duteza imbere. And only those who have experienced it. Hari abashidikanya n'amaze kubya experience nkatazamaze kubigiraho. Will truly feel the magic of Gaya. Abenshi bagiye kumva ukuri no kubaho kwa Gaya. Yewe. What are you doing? Urakora iki hano? Hari waje aho bari gukorera. Tangira kuba security ari kubera inama ya Gaya bari ku launching. Ari wamanutse agomba turajya kuno baje kubwira ibya Gaya mwanda. Hari waje azarasa wa mushoramari wa muganga amurasa kwitama ku rutugu. Mukobwa arimo arafotora arangije afotora umwicanyi arayimutunga yamaze gufata ifoto. Uzongerese ntashaka kwica abaturage, yashaka nyiri Gaya. Ana rundi musaza ureba agakobwa ko byagenze. Ibi bizaba inshuro zingahe? Mabarire boss. The Gaya great process is already live, and from now on every second counts. Umva muri Gaya ibintu byose byamaze gutungana, buri segonda rifite agaciro. This is the plan, you understand? Uyu no mupango sibyo? So I don't care how you do it. Ngira ukuri ubigenza uko ariko ariko bicemo. Nzanira ziriya code. But they're not what we think they are. So none past actions have failed. Maybe because that time we have been unable to track their movements. Bari abantu tugomba kubakuraho babaherereye hose byo twaje dushyamo ziriya device. So I like to borrow someone. Hari umuntu nyene kuba natira kugira dushakire izindi code. From you. Who? Mugutire inde? Shall you? Ziyawu. Aho tukamenya bakura gereza. The one man who betrayed me. Wa mugabo wangambaniye.
And how do you expect to make him obey? none ni gute yatwubaha? Perfect machines always have weakness. Ati umuntu ntago ari imashini iteka bafite weakness cyangwa se faiblesse yiwe, intege nke. Kuri iyi nshuro Will make him obey. ndatuma atwubaha. Barashaka ziyawe yungo bamukoresha kandi mbere ngo yarababubahaga nako yarabasuzuguye. Sorry, ko filime tuyitangiye aha kuno sasa muri bwa butayu desert. Nafite umubare mu bitugu kwiruga inyuma hanare genders yitonze nizi yawe. Uramumerewe neza kuba wongeye ukabona izuba? Nta muntu urancika ari muzima, niwe munyamahirwe. Urakeka ubu ngubu utafunguwe? Humura, tuzongera duhure. Uyu niwo munsi wa nyuma wo kumbona. Baramvangereza arashaka gucika n'abakozemo akazi. Nizi yawe uyu tambura imbunda. Ayiwe aratangira. Bayise ultimate code. Asasu bya nyabyo. Nakubwiye Sankara se nyamapfunyikira. Ayiwe papagasi. Shagucika gereza bari bamukuye neza tayari. Za hakuno gafunguzo ke pingu isemo kwicikisha grenade mande ye. Damuterura bandi ba security bacunga gereza. Twabonye nyirigaya na wamushaka kumukoresha. Bisasu shagucikana amahoro. Buke arabangutse fata umucanga mu maso. Cenga umutwe fite speed mu kurasa kwe. Bonani kimodoka bana migara cyamagara razanaga hakurya. Bana mimwe iraturitse izindi aratangira. Sigaturikije gereza yose. Tayari kumba ba security ni benshi baracyamukurikiye. Bayise ultimate code. Turore ngoto grenade bazanye nyinshi. Bari mu desert. Asa hakuno kuramo ikiryango naga byitayeho arabivugana gace gace. Modoka irangije zimwe ziracyayoba bigeri zamumezeho. Target mwanda kagabo kakomeje imbere. Bagabo nago bava kwizimu. Ageze aha abona hari abari hasi. Target mbere y'imodoka irirenga tayari. Koputeri nayitezamo baramushaka ari muzima. Kandi agonga inyuma tayari.
bano bavayo baboneza ku modoka, ariko kimodoka kirakomeye, karashika yivira arangije parika hano neza, azana sasa mashini gun ku modoka hejuru, yewe rekura umuriro rekura amasasu maze ndore jya mu kuzimu, barekuye igisasu bayise ngo iki ultimate code the premier once again Sankara ko dutangiye bwatinze uwacikaga kwaga kangutse ari hakuno, bwenge zari zagiye, niba yaguye igihumure ayiwe kubyuka n'umunaniro arawasekaga yumva akajwi baza baziranye. Hello, Xiaoyu. Bite Xiaoyu. I'm no see. Gihe kirekire tutabonana. You know I brought you here, don't you? Warabizi ko najya kuzanyana sibyo? And you should know my answer. Nawe isubizo byanjye urabizi. If even a top killer had a weakness. Ntabwo nanzi ko umwicanyi nkawe uhambaye afite intege nke. What do Chinese people say? Ndabita abantu benshi bakunda shinga bavuga. Abagabo bazawo. Akiri aho bamweretse hakuno umudamu uri kumwe n'akana. Barimo barakina. Kugira gutya bari mu byumba bibiri zifatanye zinarebana. Komana madamu n'akana nyiramutemba shushu atangira kwibuka mugenzi batemberana hakuno. Mugabo yari amaze igihe muri gereza. Ndacyagutema je t'aime. Uyu ni umwana wacu. Urinde mwana ntamuzi. Madamu karakana kabo mugenza mubwije ukuri ati c'est une bébé, c'est toi et moi bébé, tumwana n'uwacu n'uwanjye nawe, moi et toi, c'est moi et toi bébé. It's really cute. Mwana ni mwiza cyane. What a pity. Bega gahinda. Barangije bafungura leather beam. Leather beam ni urumuri rukata ikintu icyo aricyo cyose zerekera ku mugore n'umwana. Bine buswe nyabakiri makora. Deba uriye gica mu cyuma mu ntebe. Umugabo nakuntu yamenekera hure. Sawa, ndakundemera ibyo nkoresha. Deba ukuntu gikasa umusatsi byonyine. Cyebwe tata we yemeye gukora ibyo wamusabaga. Ndagusezeranye. West area F country. Hakuno hari abahari. Nejo bundi bari gukina n'ibyo babonekewe. Numbaza uburyo babonekeye ngo nibizaba byazaza. Dufite igihe kingana igihe kingana iki? Umva turacyafite amasaha 72. Nyakubahamo. Saa mukomeza akazi. Hari extamino barimo barakoraho ubushakashatsi. Kumbe hano hari abasuzumira aho za chip bashaka gutera mu bantu. Muganga kubatera imiti bakabashyiramo za microchip ku buryo umuntu atarwara ugira igisebe kikikiza nta miti.
tayari umwe mu bantu bapimiragaho tangira kwizunguza nava system tangira gusa nkigira ikibazo. Stop the operation. Delete the data fast. Umva siba data none hagira vuba. Faster. Siba data. Arakanguka. Tayari. Arakanguka. Barakanguka nta buribwe. Buryo ameni bawo nta buribwe. Yabaye nk'ikimashini. Kura bwa computer. Tugunya hakurya. Basasu ni bayumva. Irindi mu rutugu wapi? Mugahanga aratuza. Barimo barapimira ku bantu. Ibintu bitajya baho muri science. Gukorera ubushakashatsi ku kiremwa muntu nibibaho. Umuntu ashaka gupfa muri mu bushakashatsi. Wa musore yawe uyu yemeye korera wa musugabo. Amuza hakuno. Bahure. I want you to kill 3 men. Ndashaka kunyisha abagabo batatu. The data is in the car. Data iri mu modoka yawe. 7 days. Ufite iminsi 7 kandi amahirwe n'umugisha. Arashaka imwicira abantu batatu. Who are those? Uwa mbere nguyu wa mugabo twabonye atera hamwe haberaga inama imbere y'abanyamakuru. Yitwa Enoch. Rwose yari umunyamategeko kwa akora X Corporation. Uwa kabiri nguwo yitwa Mr. Mo. Yabuze imyaka ishize. Uwa gatatu ni muganga Ziyawo. N'uyu musore yitwa Ziyawo. Yari gaya designer. Nawe twarakoranaga. Yacitse imyaka 2 ishize. Yitwa Dr. Ziyawo. Tangira kubona ya video kagakobwa ka shootinze kamufotora. Afite ifoto yawe amwicanye Enoch. Kanda stop. Gakobwa niko ndibuhereho. Kama ya mafoto tayari. Paganyeze kuri Claire kumwicanyi. Nanjye mwere ko ndi Claire, nanjye mwice kila. Aho ni mu gifaransa ngo ni Claire. Nimba ari karere je ne connais pas. Usumwicanyi ukiramo akantu ka gifaransa kaba kivuze. Kila Claire. Umutetsi kuka kuker. Sankara. Ya, hakuru muji. Baturage bari mu birori. Biteguye ko Gaya Corporation igiye kubaza ama microchip atera mu mibiri yabo nibongere kugira ikibazo nta kurwara. Gupakirika baguponje na ponseze cyangwa foreze aho wamunaga. Aza hakuru ni Ziyawo you. Yambaye neza ni wamenya ko avuye kurya ibigori. Vuye gereza. Munini haraho yahereye. Oza. Bowazi. Mfasha akantu gato. Vamos come. Muvani. 你放过我吧！ Umone ngo tebo urwo sagera hano. 做仙人就是玩命啊！ Ubuzongora bishe mu byago namenya ko tunaziranye. 差点被人干掉。 Nani nishwe iminsi myaka igeze kuri ingahe bankurikirana? 你怎么又来？ None urangarukiye ni cyane munini cyahaka. Wavuye hano afata imashini yacu. 你的意思是电脑？ Laptop ndayimena. Bahaka bakunda imashini zabo. Aho kugira ngo yimena reka. Ndagwa amakuru yose ukeneye. Ndayimena. Bonke. 都行，放下我宝贝。 Aho kugira ngo wice imashini yanjye basi pereza umukunzi wanjye. Yikunda laptop yacu. 我找几个人。 Haranshaka kunshakira. 又找谁啊？ Abone bande uyu mukobwa mbere na mbere. Kanyira mutema cyo kikaganya makuru kazi kari gafite kamera muri wa munsi mukuru. Hakuno araba kareba. Nihanganira gato. Sezema. 哟，这不是叶大记者吗？ Niwe munyamakuru y'imisi ye. Ahita Shen. 你喜欢吗？ Ushaka kundi birori? 特别棒。 Byiza cyane. 我一直都在关注你的报太精。Rwose amukobwa narakurikiye cyane, rwose amakuru utangaza ni meza. 其实你没 Gusurazi akora ku mumetso. Ndabona nta muntu muri kumwe nakuba hafi. Nyakuba Shen. 名人。 Uri umusitari muri uyu mujyi. 那些可就不好了。 Ndamutse ngusoya amakuru mabi ntago byaba ari byiza kuvuga kuyo nkora ku mutsi w'abakobwa. 哎呦， Nyakuba Shen. Bebe Lulu. Mukobwa kiraho. Ifashe gatoya. Telefone isa nk'ikwa Marexona. Kirayimwambura. Mereza telefone yanjye ariko. 跟我在一起聊天还玩手机，
ntabwo uzi ko atari byiza gukoresha telefoni mu munsi mukuru nk'uyu muba mwatumiyemo uvugana nanjye 真的不好意思啊， mbabare nyakubasheni 是陪我。 ugomba kuva hano myihanganire ko wihuse 要走也可以， niba ufite kushaka kugenda 最起 bakongera icyo kunywa 7彩以表示歉。 bantu nk'abaduze nangahe kugira ngo nanako babare kusuzuguye hari abakire babarengwa n'amafaranga bakumva ko furi bazifatira ku bandi bantu batazi ko hano hanze hari abarambiwe bariwe utajya guhagiraho wa musore azahakura mu munsi mukuru ziyawo yu bamutumye Enoch ariko ko uyu mukobwa yafotoye Enoch niwe uri umufashe kuba yamugeraho akuno kuri isize yaje kubataramira nyira fasta arimo arasunikiriza kureba neza hano bari kucyo kunywa agakobwa karanywa kiyabuza inzoga bakakongera izindi arambuye umbwa bicupa mukonda gushaka yewe urinde wowe hagarara yewe ndimo navuga nanje ku basheni wande kwerebye buntu umugabo afite kode mu mugongo nako mu bitugu tumukurikire sha suzuguje boss azahakuna wowe urinde sha utananzi gute wamaze nkumenya se unkurangaburira njya kuri wanyu urarwana numva muva musore gapaga sinashibye mu bwarashota basire gusa sobuja nimba bahemba ntagamemba norye barazimena wowe ndagucyura rakikorera nizi yawo aheza nyinebe utibeshya se kigira ubwoba uranjyana hende kura ni bwa butaye bwa nta giporezo yikoza mu modoka tongera gutekereza kuncika akagurya ukundi atangira imodoka akunino umudamari n'akana ke barakingura ngwino ugiye gukora iki wimbaza busa ngwino ntaho nge unekure we don't touch me 小雅， mwana wanjye ziya 妈妈好吗？ ntegereza hano sibyo 很快就回来。 mama aragaruka mu kanya sabo 乖， ukaba mwiza witonde nyina nagasezerero yazana kuno kakanyamakuru kaye 你跟一诺什么关系？ Enoch umuziho iki 清楚你在说什么？ uravuga ndetse uravuga ibiki 是一个普通的记者。 n'umunyamakuru usanzwe gusa 普通记者会冒着 umunyamakuru usanzwe ugashyira ubuzima mu byago 拍那几张相片吗？ ugafata amafoto yatuma unabura ubuzima ndashaka kumenya Enoch umuziho bingana iki 不过家里的 IP 我是黑不进去了，应该是 ubonye rwose hakuno uyu mukobwa asa nk'ufite za super sava 比 CIA 都厉害。 afite za sava ajya gukorera CIA Mercirat 找他就对了，那女的可不是普通人。 umukobwa ngo afite za sava agize gutya mu nzu y'umukobwa yenda komanga ku rukuta hano akomanze yumva asa nkaho harimo ikintu kiburamo uru rukuta ni uruterano bene urukuta ateruramo igikadere hano arashaka kode sangaho lock unlock baramusikaninga verified dore hano abeshya umunyamakuru usanzwe dore mu ncumbi ndani ntaho adashakira amakuru ba Enoch yagiye abiga ahantu henshi hagiye hatandukanye n'amafoto ya Enoch arayafite mu nzu ye tayari 一诺应该很久了吧？ umaze igihe kirekire ukurikirana Enoch
我的工作需要敏感性。 umva akazi kanjye gasaba umuntu gutekereza cyane 一诺的背景这么复杂， ngomba gushaka nahise w'umuntu 深入调查的，说不定头 kavanaho ikibando 就靠他了。 ni ibintu bikomeye rwose 很全面。 那当然了， niko bigomba kumera 要有媒体良心嘛。 我看你是利 mu kazi niko bimera 这句话应该是我说。 kazanye icyuma ariko si nkaho urarwana n'iki 一诺的目的是什么？ ibyo ushaka kuri Enoch 但我可以确定， ndi sure 我并不是敌对关系， njye nawe ntabwo turi abanzi niko mbikeka 可以合作。 ubu twakorana kandi ibyo ushaka kumpemukira nabyo byibagirwe arisohokera kumana ukuntu uteye neza n'ukuntu usa n'urw'urwicanyi njyewe kumbe wa mudamu we hakuno bamukoreraho ubushakashatsi huje abana abo bantu ku isi hose bafite agafaranga sawa Gaya X Corporation mudamu ari ahantu basuzumiraho ugutera microchip ubwonko indani tayari ukaba ukora n'imashini chip motherboard brain machine interface byose mashini kaba ari control ubwonko bwawe rwose uturayimuteye microchip byarangiye ubava igisebe mashini itimuteramo quality mu ndani vuba vuba malariya yikiza iri ni itangiriro just the beginning 我不管你和一诺个什么关系，我只要一诺付出代价。 sinzi icyo dupfana gusa nshaka ko Enoch yishyura nubwo yapfa ntacyo bintwaye gakobwa kazanye na Enoch nako kuko aramushaka ko yapfa ubona ko yaragahemukiye dore mujyi wose uko bawureba nzakurinda mukobwa muto nizi yawe ukabwira mu makariti umva nagiye nkurikirana Enoch ahantu hose yagiye agenda na computer zose akoresha global range yazo nayikurikirana yabanje kuba mu kaji kafe ka wonshku avuye muri wonshku ajya mu biryogo makariti y'umushinwa bafite amazina asekeje hanshwi wonshku tanshwi na amazina adasobanutse barashaka Enoch naho badasya kureba neza arufite cya gikode cyo mu bitugu X1X kumbe Enoch araho hafi koko dore amuhiga nabo bari inyuma ziyawe yu akuru iyi foto yewe bari turi imbere in front of us akira hari akantu yamuhaye shyira ku gutwi ni ka écouteur self anglais mu cyongereza ni earphone zi mu gifaransa écouteur yuko mutane na pipo utazi icyongereza kwa écouteur mu cyongereza écouteur sentire center karica kaca pipo icyongereza avuga ni macuri aho yakutiga n'ibinene biragatsiro Enoch aratangira amenye ko bamukurikiye tangira gukina igiti mukagigi arimo aracika batumye ziyaho kwica Enoch ariko n'agakobwa karamushaka sinzi barapfiki baratangira bose ni abasore nawe wagayaho baragigira tayare gongo kigabo kirabangutse nacyo bose ni abasore yazabura umugabo arahagaze amubwira icyerekezo barimo baramutrakinga za hakuno arabangutse 3 o'clock direction burasirazuba kumbe umugabo afite akora yabitse ashyiraho sinyari ya Mr. Bon kureba neza
Umuntu umeze nk'uruti. Kumbe nyuma ye Enoka box. Cha Enoka nyuma ye. Bose na abasore. Ntago bumva. Ziyawo uwo bamutumye ugira ngo Enoka nagiye kwivugana umuntu. Bose ni indwanyi bafite bijya kode. Batewe na exculpation. Kamwambike cya gisasu. Ukuboko muri kirasi. Unyica uturiki. Biratangaje. Do you like this trick? Cyakundi uyu mukino naye ndacyambaye. Kiraza guturika mu kanya. Bose batangira kugigira. Vera beto. Bivaze mu nzu. Cinga urugongo. Bitange ki? Yinome muzemo. Enoka ari mu bibazo. Enoka kwera uyu musaza Mr. Mo. Fata umugozi. Rutsinga ninga kagabo. Fata inyundo. Yewe. Ambabazi. Fata gatebe. Bose. Na uva kwizima. Fite foreze na gutobora mutera umusumari mu gahanga. Yewe. Agatera mu rubavu. Agacumita. Gatangira kuvirirana. Bose. Na ba exculpation. Bazi yuko none na masama cyangwa tumubiri wirepara. Baratangira. Kumakaro. Vuba vuba. Inyuma yanjye umukobwa yahakinze kamera zo megaritse zose aramenya umusore aherereye. Baratangira. Afane ngari muri traffic nawe uzajya gucunga bene wanyu n'umuvuduko wabo yibana moto ya traffic. Uyu nawe n'umuryango natsindira indi. Nganguri umupolisi tangira kwereka abaturage hase ko batwibye twembi moto. Yari yafashe utwaye moto nabi bande bamwibiye n'uwo yarafashe naye barayitwara. Umwe hasi hejuru. Bayise ultimate code. Nakubwira cyane da premier umva. Sasa hano amujya kurega to yagiturika. Tayari. Gakobwa nako kajya mu modoka yako. Zaje baje. Uyu mukere yamutumye bitabaye by'umugore n'umwana barapfira muri exculpation muri Gaya. Abura gato. Anabubaka imihanda. Enoka modoka muzayicisha munsi cya hejuru. Arongera yubura imbehe. Eske. Umukobwa nawe kugira gutya. Mbutaje amufata. Mucyanya ambutiyeji. Urumva ambutiyeji mufashe nayo no kwideburiye. Tayari. Bano bageze mu misozi. Uceho ambutiyeji vuyemo mukobwa afatiraho tayari. Nakubwiye Sankara nazibazaniye. Bano bari mu misozi. Kugera hano haraho umusozi wari dutse. Tayari. Bose zirahigana. I don't think that. Agariko mbiceka. We will be enemies. Twakabaye turi abansi. Namahitamo mfite. Mereza code. An ambition. Niba ari Miko yigutumye. The source code fall into his hands. Ntago natuma ijya mu maboko ye. Slaves. Icyarenze. Did they make you work against him? Ntago natuma twesumbira abacakara ahubwo twabinye cyamba kuri we. Come on, get it. Niba ushaka source code nako iriya code umurikire. Like working day. Umuntu wapfuye kare byaruta nkapfa kujya nyuguye. Acana moto zinga icyuma yirenza umusozi. Bose nabasaza. Arangire kura X code nyuma. Uyu nawe atarayibona. Ayibonye wenda agasasu kamuvaho. Undamanuka mu mangano y'inakamoto. Yewe igisasu cyafungutse. Akinaga inyuma.
kiritura umusozi. Kode ariko ifite mu ntoki arashungumuka arifata hakuno. Uzabikora uri umunyarwanda urebe kuko adacomoka akaboko. Kode ya mbere arayibonye n'eshatu zifitwe n'abantu 3. Wa mbere arapfuye ariko kode arayisize. Bushinwa si igihugu umusozi urariduka hagashya akantu gato boshye ari buje bakongejeho bagira imisozi ikomera. Agari nk'ibyo muri Afrika mujya guturitsa ikirombe mukanagamo grenade umusozi wose ukajya hazi neda. Mensiemo kumbe hakuno wa mudamu waziyaho niyo bapimiyeho bwa mbere batera ya microchip kugira gutya kwa muganga haratuza. Boss. Data shows that Songqian's brain rejected the chip's command. Bisa nka ubwonko bw'uyu mudamu ganze amategeko ari guhabwa na microchip bamuteyemo. She is no longer suitable for testing. Uyu mudamu ntabwo ari umuntu twakomeza gupimiraho. She is no longer stable for testing. Mudamu ubwonko bwanze gukora na ziriya microchip za Gashya Corporation. Ndebe system uburyo agaze. The famous reporter at the press conference appeared with Gashya. Uyu mudamu wazara umunyamakuru wadufataye cyagiye agutesha umutwe urimo avuga ibya Gashya Corporation ari kumwe na Ziao Yu yakize rene umunyamahoro. Ase nkwigisha cyo gukora genda ubahitane nawe. Umukene nashaka umuntu usubiza uyu mushinga w'inyuma. Aho kubusubiza inyuma wowe na televiziyo yawe cyangwa radio yawe nukubahitana. Yamaze kubironkinga abaturage batangiye kubyizera. Kureba gutya ahari hose baranahazi. Navuga menshi ni Ziao Yu. Isi yarahindutse. Sisa nka irimo irahuma blinding. 合作结束了，我们到此为止。 Nyabarishaka kubona twasoje. 都是一样的。 We nta no kumura abantu hamwe ariko mwisi zitandukanye. Gakobwa nakamuganiriza. Bice ultimate code. Nakubwira cyane Sankara da premier umva ngibisanzwe. Day to day. Hakarimo karagenda. Kavuye mu rugo. Tayari barakazenguruka. Ningabo za Mik. Kachiraho. Hari uwazanye imodoka yirukanka. Wa musore Ziao Yu. Kubita umupagasi. Imodoka izenguruka gakobwa. Kakirangaye. Wina wakagora ikigo. Urabana kizaje kunonuka reba kuraga hubanuje. Kizaje gukora taye ugakuri abantu babyibwa nkabe bakenyeye matera. Kujya hapa vuba vuba. Ujya kuri taye reba kuraga kuruye. Ndani vuba vuba. Batangira batyo. Mukurikire umushenje. Fite icyumfuta inyurukansi iriruka. Kuri baba bakobwa be Kigali ubyukira ku mateka konje kagenda kabyibuha nkunda tagereza boshye ukenyeye matera afata feri modokora aho gatoya irirenga itakandagira umuriro. Ayiwe turi mu bihombo boss nagahemba to. 你怎么又回来了？ Kuki waje kundeba? 这是中国， Buno Ubushinwa 我们不该出现。 Niyo mpamvu nta mpamvu yo kumbaza impamvu ndi hano. Ushimye bikijya mbere ku isi. Ntago ari ngombwa kumenya uwundi we. Kuki se? 为什么要找银诺？ Wari ukurikiye Enoch. 为了家人。 Nari nkurikiye Enoch kubw'umuryango wanjye.没想到 Ago nari mbizi. 我们的遭遇。 Ko dufite inkuru imwe. Dufite inkuru imwe gute? 18年前， Imyaka 18 ishize. 那是我永远抹不掉的记忆。 Batangiye guhiga umuryango wanjye. Bica mama na data na nyirakana gato.
Enoka mwenyewe 我一直忘不了那个画面， ntago nakwibagirwa uwo munsi niwe wabikoze 失去家人的那种痛苦。 nta kintu cyambabaje muri isi nko kubura umuryango 后来，我被好心人收养， hari abandi bamfashije barandera 好拼命学习电脑技术。 natangiye computer and technology 当年 mfite impamvu 良知的记者， nanjye nahanganye ni corporation ya Gaya nk'umunyamakuru 我一直在寻找证据。 nta bimenyetso bihambaye nari mfite ko nashaka kwishyira hasi nshaka kwerekana ibyo bakora hanyuma 我发现这已经不是我一个人的事情。 nabonye ko nari umuntu w'agaciro cyangwa se unakomeye ku buryo nahangana n'iyi company 实在不敢想象， ntabwo nakwimagina 如果这个世界全是芯片， uko isi yamera 会是什么样子？ abantu bakomeza gukontororwa na Gaya bakontororwa n'uriya mugabo nshaka kujya bakontorora ari ubavura bizakunda cyangwa ubwo mujya gukontorora ko habaho no kwica yabikora boss Program is disconnected from the chip. program yabaye disconnected Also, the female reporter was saved by Xiaoyu. ati abanyamakuru gasatabaye na Xiaoyu Useless. wankoze ubusabusa useless ntacyo ukora ntacyo umaze. Boss, the data shows that Song Qian's brain rejected the chip's commands. atangira kwibuka uburyo wa mudamu byanze gukora uburyo ubwonko bwanze komandi. I have great respect for each and every one, ndabubaha nk'abakozi banjye uko muri hano mwese and I appreciate your wisdom. kandi nshimira n'Imana yabahaye ubwenge rwose. Boss, boss, fix this as soon as possible. turaza kubitunganya vuba byihuse. byiza cyane. Loyalty and trust. Loyalty and trust. Principles of our corporation. Corporation yanjye nikikora. Mpemba neza kugira ngo nankorere neza. Areba umwungirije. Kamwite nka manager. Anapureyinga hakurya. Abanza zinya mashini. Hano hari imashini yanze kuzima isigara igikora. Whose is this one? Iyi mashini ninde uyikoresha? Bararebana. Lewis. Boss, ni Lewis. Kiramutanga. Sasa hano hari abato byumva kimwe na boss kabone nubwo abahemba. Boss ibintu byo kubateramo za microchip kugira muzabe iteka ryose muri make wo yica uwo shatse. Boss, I can explain. Nasobanura. Na hana senye. You think this will all be over? Niba ushaka no kunyica. Boss ibyo ashaka nabiguhaye nyine. Uranga ko umushinga wanjye ku isoko. Yanatangiye kuronkinga uvugaho batangiye kubizambya bitaranatungana neza. And if you betray me, this will happen to you. Niyagera ungamana wari wese ibintu bisambaho. Umugabo afite na Satellite X Corporation. Umushinga utangiye kira agasore gato. Genda ashakisha abantu b'abahanga benshi batandukanye. None akuriye ayiwe muzehe noke muzehe niba arwaye umutima afite ibinini akunanywa kume muganga ziyawe arimo arahamagara meze nabi arwaye katsayidi rubaga impande meze neza ra ntabwo meze nabi cyane ni katsayidi yari izamutse kode ya mbere yari ifitwe na Enoch bayimwambuye yambuye na musore ziyawe muze yikangamo mfite kode imwe kandi nanjye katsayidi imereye nabi rubaga impande ubwo nayo ninzamukana sinzi 莫先生究竟是什么人？ nyakubamo X 公司前高层机器之uwahoze ahagarariye X Corporation nako wungirije boss yatangiye gukurikirana ahubwo abandi bari abakozi ba boss mukuru 帮我保管好源代码 ukomeze ufata izo source code zose ntugire ikibazo zifite umutekano atwakura imodoka yitwa Forodo hari abazita ngo ni Ford uzabikora gusa mana niyo F na O na R na D Forodo baparika hakuno莫先生， nyakubamo 已经帮我们入侵了 X 中， Louis yaradufashije 接口已经装置完毕， terminal to X terminal tugomba kuyihagarika 无法继续协助， nta kintu twakora 我们需要现场人工操作。 corporation tuyishyire hasi sasa abantu bamaze gutandukana na mugabo
boss mukuru bahitamo gushinga izindi corporation zabo bafite X terminal uri afite X Gaya. Mr. Mo twakabaye iki ku bwa none aha tugomba kurikira dukurikije situation turimo. Koga vanamo ekuta arayimwambika na ka kamera sanga ugenda bose bahuje inkuru ko bwabuze umuryango we uyu bamushimutiye umugore n'akana tayari aje guhura nande na Mr. Mo ufite X nako tamino X Gaya niyo umukire mukuru X corporation za kuna hawa bakina urusimbi muri casino on his own. ndani nawe yahoze muri Gaya ayikorera aza kwigomeka gereza. 很久没见， kirekire tubonana umeze ute? 死亡谷是一个好地方。 muri Dead Valley hari ahantu heza gereza nayo imfungiyemo. 你是我见过第一个可以从死亡谷 ati niwe wa muntu mbere mbonye uvuye muri Dead Valley uri muzima 活着出来的人， abandi barapfa 只为了一个目的。 navuye muri X Valley kubw'impamvu imwe. 少爷， Ziyaoyu 源代码不适合在你手上， ntago ari ingenzi kuba wabika iyo source code. 适不适合？ ndabizi 我知道， kuba mwafite akabunda gatoya 但是 icyo nkubwira 不是你我说的算。 ntago ari wowe njyawe cyangwa njyewe. Mukobwa kureba afite imbunda kugereka y'imeza. 我先生从来不用枪。 Mo ntago ajya akoresha imbunda. Kumbe wari waje ni umwicanyi yambaye ka mask amusigaho cyangwa nawe nava kwizima. Tayari nawe tangira kubivugana abicanyi cyuma mu kaboko ntago abashaka arashaka umukira mukuru. Mane nyangasani mushyiraho imbunda arabangutse nta muntu yica bano ntago abashaka. Ziyaoyu hari uwavuze barazimutunga nta bwoba. 已经晚了， igihe cyarenze yumva nabi tayari baramukoma. Madamu wa Ziyaoyu ari hakuno niyo bakoreraho experiment. Time bomb. igihe cyageze iki gisasu guturika. Time bomb. 私の虎が支配 ntago wasubira hahise usubiye inyuma mu bihe. Bamuhambiriye hakuno iminyururu barashaka source code yanze kuyitanga. bazana hano kimwe gitera imisumari. Kuzuru arakanu amuteye kazamuka muzuru azimyuna. 我很好奇， mfite amatsiko hagati yawe na Ziyaoyu wa mukobwa nawe yafashwe imisezi ye. 源代码在哪里？ source code iri 知道你在说什么？ sinzi ibyo muvuga. komeza tugere injiji. Bogus Ziyaoyu urayima vuba cyangwa bitinze ariko urayima tu. bazana umuriro bashyira ku ntebe bazamura umuriro ari kuri electric chaise kagatebe k'umuriro electrical chair. bamukubitisha umuriro volte nka magana ngahe. tocha bakuvuza muratere kumubabaza nzaho kode iri aremeye murekere. kemeye hano hari ureba. ndashaka kubona na Mr. Mo ngo igihe kirimo kirarenga bagasavayo. iki kumbe yashaka imbunda ndasa minyururu
tayari akuraho bya kamera papagasi nawe yumva nabi bose arabyibonera kabana koko twatoje abiki koko masasu kagabo kamwe kababanye amenyo ya ruguru bona ikirenge sunika ikimeza faya arabangutse masasu we kakuruye mushikisha igikarito kagabo hasi bandi baza barasaho bakoramo akazi kataragera hasi faya arabangutse bunda arayumva sasu n'umuntu tayari boroboro abagabo arashaka izindi kode ebyiri ngo zihinduke 3 imwe arayifite iya kabiri ifitwe na Mr. Mo bakiraho arwazanye ikimodoka giye kumwambara gaparika naba ariko ntacyo mu bikarito arakwepa ngenga shana twahembewe kuguhitana usitanga tukamate mshahara wetu hatutawezi kurudi nyuma tagusubira inyuma hatuwezi kurudi nyuma parika hakuno tayari ziyaoyu wabyisabiye acha nikuonesha kile kururusasu kureba neza imbere ye hari ikindi kimodoka kimeze nka za amadina n'akana kikoreye machine gun hejuru niyo ziyaoyu yicayemo arara dore imodoka ku kamodoka dore ukwireje dore ukakandi kareshye kirekura amasasu urunu rwatibare atera rivansi barasunika gahwanya n'urukuta amaguru ahinamirana ayiwe gitsinamo indani ujya hapa nacyo ni cyumva gifite akuma shaka kumubagana urusore kibagaho gato mu gituza bose bumva nabi fata ijosi sinkure kura tayari kamwizingaho tayari ziyaho nagava kwizima ikigabo kirakomeye Vice Ultimate Code Sankala the Premier arangije paturubaho kagabo kagabo ni nyume koma mu ijosi kiramwubikira ubita umutwe ku cyuma nkokora parika nabi maze ndore mugabo kubera uburibwe agenda arahinduka uri wowe ubuzima nta n'agaciro bufite ntabwo ari ingenzi kambisoze kivayo kumbe yahindutse ndarwana nk'uwiyahura ngwino kirahaguruka kiritunatuna
box mekano birahindukira ayiwe zana yewe gisasu paka hakuno habuze gato mwana nta kibazo dufitanye turapfa mula sociale mulere apfe biceri avayo ziyabonyu konzi kudacoma ijisho byagenze bite nta kibazo 25年前 myaka 25 ishize 被带到 X 公司， umwana ajyanye muri X Corporation 他身上 yari generation ya mbere 带幽灵芯片。 yari afitemo icyitwa ghost chip muri we 后来 nyuma 他成为最精英的特工。 yabaye umu agent ukomeye muri X Corporation 我一直盼望 yarebaga hazaza imbere 有机会可以再见到他。 byiza kongera kumubona n'uyu babanje gupimiraho mbere na mbere 那只是一个故事。 ibyo ni inkuru 把源代码给我。 mereza source code 多战 iyi ntambara 死了那么多人，还不 yateje impfu nyinshi ariko ntabwo bihagije 生命和鲜血， ese ubuzima n'amaraso 到最后 wabukura he 到了什么结果？ wabona nko kubwifuza arangije 这就是你想要的。 ibi nibyo ushaka akira umukobwa yari yamuhaye imwe 心越来越大，他想控制全人类。 umva nkubwire Mick nazihuza niya gatatu afite za kontrola isi yose 3年前， imyaka 3 ishize 公研制了一台 hari ikintu yazamuye 超级武器 intwaro zihambaye 终端系统， za exterminal 将 Gale 芯片升级为傀儡程序， nta kindi usibye ko gari yo kurimbura abantu 必须要3块源代码。 ibyo nibyo ashaka gutangira hari disike 3 z'iyo source code X 终端系统 ariyo exterminal 自保程序， nta yindi ashaka gukora self destruction 班遭到不幸。 bamwe mu bacu bararimbuwe 小雨， ziyaho yu 你想看到一个混乱的世界？ ushaka ko isi ijya mu bibazo n'imidugaro 肖博士研制了一台记住 Gale 的设备，虽然无法摧毁 hari ikintu twaremye cyarimbura gaya X 终端，但至少 kurimbura exterminal 可以让人类 wenda ikiremwa muntu kibaho kikishyira kizana 免除被控制的危机。 aho kugira abantu bakontororwe bareke babeho bari free tari za kanyanga mu nko ushaka kujya free kuba uri free 你可以有自己的选择。 mahitamo ni ayawe 肖博士， mugangazi yawe aragutegereje 为什么又是我？ kuki ariyo n'ugwitwamo 在我可以选择的时候， ntago ahisemo ahubwo ari njye 谁给我机会？ kuki mwama amahirwe 有时候 rimwe na rimwe 你会不会觉得很困惑？ ushaka no gushidikanya 是人， nimba natwe iwacu turi abantu cyangwa turi za kamere cyangwa imyuka 还是信号下的？ cyangwa turi produit za sinyari muzarwaye cat side irubaga impande cat side ayiwe arahengama cat side mujyana ku ruhande rubaga impande igihe cyo kubaho cyamugeranye nafite mu rwaro chip muri we X Corporation. When people encounter the impossible, banagiye kubona ibidashoboka power grows. babona uburyo imbaraga zikura Prefer to be in control. kugira ngo n'abantu babe bakontororwa nicyo gihe mbakontorore ibyaho bizaba ari ibyanjye n'ahazaza hari mu biganza byanjye. The world will become stronger. Isi izakomera kurusha uko yari ikomeye. Baragiye bakora microchip n'amamashini azikora amamiliyoni n'amamiliyari. Isi yose batangiye kuzibatera abakozi bo mu biro. Dore uburyo umugara anterura akamodoka nk'uterura akabebe. Abarwayi barakira. Abantu babaye digitalized. Impumyi barareba. Dore abasirikare n'akazi kagihari. Gaya X Corporation
North area. Hari abari. Tayari. Kiraho hari uwo yaje kureba. Muganga Xiao. Xiaoyu. Xiaoyu. Mzee. Xiaoyu. Xiaoyu. 我是爸爸。 Ndiso. Tangira kwibuka. Se yamutaye akiri akana. Tangira kwibuka uburyo se yamukoreye ubushakashatsi. Uburyo wa umunsi wankoreye ubushakashatsi. 我已经是个孤儿。 Nabaye imfubyi nta data nigeze. Xiaoyu. 当年你有先天。 Waravutse uvuga uyu uburwayi bw'umutima budasanzwe. 很快。 Nako ndagutunganya kugira ngo umutima wawe wongere ubeho neza mwana wanjye none. 所以。 Nukubwibyo rero 你就把我送进了生不如死的地。 wanyohereje mu kuzimu kugira ngo mbeho. 当时为你做第一代芯片的。 wabaye wa mbere twapimiye iriya chip wa mwana. 之后我发现是不完善。 nabonye rwose bitakunda. 片在你的体内。 ariko umubiri wabaye umunyembaraga. 个白痴。 umubiri wanze gukora n'iriya chip. 我和 hanyuma yaho Mr. Mo nanjye 新技术 turimo turavumbura tekinoloji nshyashya 来照顾你。 Mr. Mike arimo aragukoresha. 他用你幼小的生命 kugira ngo yice imashini zacu ariko ntabwo tumuhagarike. yegera se. 源代码在哪里 source code yindiriye ya gatatu. Uwele 13e source code. 如果3块源代码插进 X 终端系统， tugomba kujya muri terminal X. 一切那些植入芯片的人， abafite chip no bazakontorora ibintu. 有的人都万劫不复， ariko ibintu bihinduka nk'ibisanzwe. 酿成大错呀。 bizateza ibibazo ku isi. wibeshye. 我不想搭上我女儿和她母亲的性命。 ntago natuma umwana wanjye na nyina bahitanwa n'uriya mugabo. 去弥补你的过错。 ntago natuma amakosa yanyu ari nkuriraho. 他可是你7岁。 kandi 那就在那个时候， ufite n'umukobwa w'umwuzukuru. umwuzukuru wawe ariwe mwana wanjye. 知道。 kandi icyo nkubwira. 把源代码交到密克的手里。 nuwa izi code Mike. 放过他们。 ntago azatuma mu muryango wawe ugenda. 没有思想的机器。 arabahindura imashini. 活着。 babeho icyo ntago bindeba. 你看清楚。 urazi 这样活着的人， abantu bakomeje kubaho nkawe. 的人还要痛苦。 abantu bazashira. 密克的阴险毒辣。 kandi urabizi kurusha uko mbizi. 了解。 Mike rwose yamara gukoresha n'umuswani n'umugome. 消除芯片控制的机器就在这儿。 bino nabikontorora. 一切就都结束。 merezo source code ahubwo ufite. 如果要有牺牲，你是救赎自己。 ibiremwa muntu yaza kuba ibitambo. nawe ugiye kwitamba. What is the meaning of life without thoughts? ese ubuzima bwawe bumaze iki nta bitekerezo. 他想控制全人类。 dushaka natwe gukontorora ibiremwa muntu nase n'ibyo ashaka. Xiaoyu. arangije umukobwa avayo nawe. musore dore ngizi nimbuzi yaso. nimbuzi gomana. arangije arazifata. mwana azikubita hasi. nanga zimenyawe. arazisigara isohokera. 儿子， mwana wa 这个世界上 muri iyi si 对不住的人就是你。 hari ibingishi ugomba kwibabarira. avayo. yitonze.
aza hakuno wonski nawe mwicara impande ndicuza niba nshaka kwicuza mu nyuma n'izindi namwe wenda bazakumva ati ndeka ngerageze kurangiza ibyo natangiye ntabwo nshaka kwicuza ukundi kumbe hakuno muzehe tayari System connection successful. System imaze kwiyesitara neza yinjiza source code pare 3 chip zirahura system atangiye kuba successful akiraho araraswa kumbe abo muri gaya bahageze masasu muzehe uhungu yaje kuza muzehe baramuhaye barekuye amasasu menshi yabiri yakurikiwe aho yarari muriro abayo bitonze barazifata uko ari 3 za kode tayari excorporation mukirisa arimo arayireba mu biganza byayo azajya yica abashaka bamwe bamaze kwemera guterwa iki za chip mu mibiri yabo tayari chip operation byarangiye. Are you ready? Turiteguye. Chip ya mbere, ya kabiri, troisième chip, ya gatatu nayishyiraho. Gupimira ku bantu ibyo bapanze ari byo bikunda. System iriteguye. Yes. Launching exterminal. Kumba dore hejuru ku nyubako. It's cooperation. Dore uburyo igenda technology. By the digital world. Noneho twatangiye kugeramo. Baralonchinga hano nubwo atanga komande muri Afrika abantu 50, Aziya, Europe, Australia. Tayari bafite satellite mu kirere. Tayari umuriro ugeraho sigino barayifite neza cyane. Uwa mbere arahwera n'undi arahwera. Batangiye guhitamo abahwera aho bashaka. Azajya yica abashaka cyangwa sinzirizi. Dore masaha make bari batwaye abarenga imihanda. Yasinzirijeho bakerebeka ibyo akora bikunda. Tubyo zuronchinze birakonze. Raya barayitonze. Waracyahagaze bwuma. Kwatugonze bigenze bite shoferi yakwamye kare. Keneye ambulance.
umva stade dore ikirego kirahinduka dore ibinyotsa bagonganye ni benshi kubera dans un personne umuntu umwe un personne urumva c'est le français muze muzajya ngira kimu bikuremo mu gidisonatingira extermino wenda mwatuma byako bapfuye bagaruke buntu abikubisasi ni nyinshi mana we tayari mudamu nawe yariye karungu yajonjamye katse umutuku yageze hano bona biri kubera bana cya kibunda kirasiba icumu ratsa akagozi yakurya tayari manukira ku mugozi paka indani tayari kamera zimureba abona baritegura boss Xiao is not dead boss Xiao ntabwo yapfuye What are you so afraid of? unanatinya iki Just of one Xiao you? Xiao umwe cyane kanyamakuru kaza naho gaca hakuno munyamakuru kazi I know. Security sent me. abaze kitabanywe jano ndavuze ngo hoya kumbe ari mu ndani nimwe gusa nagutindamo papagasi sasu n'umuntu yaba bariye buhoro buhoro ashaka boss mwenyewe extermine abaye launched no tinda sindi bwihangane mukobwa ashyiraho ikiganza iramusikaninga hano baramuzi future technology uyu arimo indani arashaka boss nizi yawo mukobwa hano basanzwe bamuzi arinjira muri stanseri umwunganizi wa boss bakiraho kanyamakuru kazi ndani urihe ndi kuri floor yo hejuru ndaje mukanda wamugugezeho yewe atangira kumbwira agomba kurasira kumubwira ibyerekezo byabo bari guturuka inyuma yanjye tayari arabana agiye guturuka mu mpande zombi vuba vuba abdi mvomo naye ni umukorano ndani kwa boss muri baratwari ndani kumbe Xiao Yu gisasu habuze gato yakarashika yamurasiye muri Dead Valley gwicanye kazi gwa boss Dex Corporation ndani atangira gucya abantu benshi yatumye bahwera kandi bose babaye digitalized bamaze kubinstalamo zira microchip bivuze ngo bana baditonatinze extermino bakongera bagahaguruka bagenda buguma Marine irabafite uyu we ntagapfa kumva uburibwe isasu kirabyikoreye mfite imbunda banakabunda kateje isasu yawe tayari arabangutse sasu barera seriga kavinga hakuno kwa mwenye mali
boss afite confidence. Kagabo kamwitume. Karasa akuno mashimashini. Musoke. Stop. Muhagarare. Get back to work. Musubire mu kazi. Ko boss. Arasu wa mbere. Sasa musubire mu kazi nta buzima mushaka. Nawe naseka. Kabiyisi. Gira vuba nawe. Genda ukupe extamino. Bossy. So you really are the top killer. Kabisa uri mwishanya gatangaza. Usari cyo numva. Kuchitanyiyunga. Together we could control the world. Twembe babiri twa control isi. What point is there? Siyo ngingo bwoko cyumbwira. Controlling money these people. Konra nadatekereza. Cyangwa utabara ubushinwa. Understand the mind of a great man. Mumve nejerezo umuntu muzima. Twatera imbere twembi. Ari ndivugo dufite. Ingaruka z'icyano urupfu. We implanted her with a chip. Iyo chip twaziteye abantu benshi. Her body rejected. Umugore wawe niwe wenyine umubiri wanza gukora n'iriya microchip. And you know the consequences. Kandi ingaruka zizi. As for your daughter, kubwo umukobwa wawe rero kubwo umwana wawe ntacyo bitwaye cyamumanitse kuri etage ahanatana kwirukanyira gifungura icyo reba hana kana kari hejuru kuri sita wa nk'icumi wagerekeranyije etage ni ndende uriya ni umwana gusa ibyo ntago bindeba ntiyarwana umwana wari yariye nagabuze umukobwa put it writing at extamino irimo irakora na satellite abantu ku isi hose bose baguye igihumura benshi dore abatabizi barimo arakorana na za ambulance zaje gufasha abaturage gakobwa nako kazi uko bikora umugabo n'uruguma kagabo hasi niko bapimye bwa mbere bakora indwanyi zidasanzwe nako ntabwo koroshye System connection failed. System connection failed. Got to tell you, I have already developed the enhanced chip. Hari indi chip nakoze irenze ukeka. I'm the strongest person in the world. Nijya munyambaraga muri iyi si. Nawe niyumva. Kigabo kirakomeye. Niko nawe yanze kuva kwizima. Ukora mu gihori hori. Aramunaga mungarura ataragera nahaje. Mukubitisha umuriro. Biri mu biranga. Ayiwe ahera mu karungu. Ayiwe. Mukobwa aracyagerageza. Hari code 3 zizi X codes ugomba gushyiramo kugira ngo extamino ihagarare. Izo code ntumbaze nimba zizi. Agifata kaguru. Senzira. Kabatindi. Mwumva kunjaka ngamanika hejuru. Kwivi. Senzi kabyuka tu. Asa nk'uzigeraho za code zikora 3. Arazihuza. Code zirigaragaza. Sasa nuko itazishyira mu mashini extamino igahagarika kaba disconnected. Stop transmission. Dorisios. Umukobwa. System launch is terminated. Irahagaritswe. Irazima. Dorisios ngabantu batangira kuzanzamuka. Abaguye mu muhanda bari bahwereye bagaruka ejuru. Nukwibaza igihe basinziriye mu muhanda bikagucanga. Dorisios yagabanyije population. You are a low life creature. Uri ikinyabuzima kiri hasi cyane. Kiraramu kubisa uruti. Kureba na system yabayagaritse. Jombe gisongo mu mukobwa. Kakanyamakuru kazi. Sasu yashoye ifaranga. Ibyo abantu bakoraga rwose yari yashatse abaye. Hanga muri technology ne babikoraga. Wanswi yajya hasi.
gakobwa ukamufashije gapfuye bwa nyuma. Ngenda bikoze ibyo nifuzaga. Kabuze umuryango wako. Nako gacaho. Ntago nitewe niba nzabaho cyangwa nzapfa, nzakurinda. Ngenda umunyamakuru usanzwe, nta kindi kirenze. Mwese ndabanga yibuka gakobwa uburyo bahuye. Zyahuye. Agatabara bene kugwica. Yarabaye yamistangira kuza ku mubiri wose. Iva muri cya gikode bamutwitseho arahinduka. Bosi recognition failed byanze byakiragamo yahindutse. Mubiswe ningo bacyangwa. Amena ikimashini cyose. Bosi hasi. Box taragera hasi. Mutsindagera kandi kamashini. Naye rwacipuru razamba. Barakomeye. Bagabo. Bose bari digitalized. Ntago bareba neza. Barabangutse. Reba ukuntu umugabo agenda. Kick ntava hari. Bose babaye nk'ibyuma. Nta n'umwe wumva. Patege cha mashini. Mukomye mashini. Bose bakomeye. Tayari. Fata umugozi arambira. Niye kumuturaho cyangwa motherboard. Systems of error. Utangiye kurimbuka. Nagisi yarimbuka kubera wowe. Nagisi yarimbuka kubera wowe. Bamukomya nko microchip ijya mu rutirigongo. Naho bwarahinduka. Parika nabi. Cyuma gica mu mutima. Ayiwe. Tayari. Akana kari hakuno. Ayiwe. Yaje akana kari kuri etage. Nta kuntu bahava. Inyubako yose ni ibimashini gusa. Mugenzi yawe yu yaremeye mugenzi asimbuka kuri etage. Ambanza kana hejuru nacyaramira. Wenda kana gakire arakitangira. Kana kasigaye karida. Ni kaze bivaniye bigana. Mudamu nawe yaciye ishene. Bakana nako imba kazajya muri ruferina. Ariko aragatabaye. Tayari. Mugira ngo aro waje hakuno hagira arangira. Umudamu afungiye. Manager niwe wakize muri ibihe byose. We ntago yapfuye. Mugira ngo yanyu nashizemo. Ndakeka n'agafimero kagenze. Bayitaka rya zina ryayo
ultimate code yari sankala da premier nk'ibisanzwe abagiye mwakoze kuza murabeho yari there hasta la vista n'abakunda cyane cyane imana ikomeze bande biri cyoroshye aya bas jobless